Dangni ke vega bang po tum helmet ka cukup ke ajok adai suri si kitunang. Cardom pin LK News from Manhattan on Zinili Tangtam Tobi, non Bertang Pan Arjun. Karbi Student Association Harogha Regional Committee Ahin Pen Assistant Executive Engineer PWD Fuloni Building Subdivision Asa Hemalong Kahomridam. Bangso Kahomridam Mahot Kachini Ponatengte Bimandas Assistant Executive Engineer PWD Fuloni Building Subdivision Asa Hemalong Chewang Vipin Pusi Chinipon. La pensai kia tumanta methang asai ceklemang visi chukidar inudveda phansi kaiketa sai hemalong docho titi pusi kese haragha regional committee kongchunmang budho terang pen pherang kya thengno lam theke jaipon la sitim Karbi Anglong ke japon CM Dr. Toliram Ronghang la pen local MEC Dorsing Ronghang aphan prabjin pen la so puthak RDP ponangji pusi kachuning ri pedopon pini khomrida mahot kese haragha regional committee kongchunmang akai budho terang Finance Secretary Jonah Singh Terang, Assistant Finance Secretary Function Teron Game and Sports Secretary Mirlong Teron, Assistant Cultural Secretary Bisnu Terang atum chetong don. Hello, for bangun dah for ya. Hello, Pini tu Karbi Student Association Harogha Regional Committee pen labang so Huluni ahawar arlo an angkang pi kethe pen stame IB sinata kethek kawidat pena job penaan asapasup munit pen kacetong nangjadim kacengwai cengsai nangi kesang nangjadim kawi pena job netum labang so PWD Building Subdivision Fuluni along an netum Assistant Engineer akehai sar Bimandas aphanang cetong ia phanserwang lo labang so IB benceng lo kaprek labang so building along development aputhak kupi go son si claim kita malah hai puthak di chini kang tung ye pasen pini nitum Karbi lo Charlie asong atim pen ladak wang lo lasi labang so building subdivision building along labang so office lo tung thek dam lo bang kala lo bang nel cap ne staff bang bong pen ladan ni tung thek ton lo bang ke inudvet labang ke chukidar inut se thek long chot lo lasi lapuan Assam government pen ke deng pon along tin institute government institute lo bangke government pen stami ke deng pondolo notice ki pitang datolo mane anarlo baji cap apor pen baji pian pelutang te alang litum mena asai mate alang litum employees tum do anstami amena menang hoilong kichi do pet pen alang litum duty ki claim je phansi ke pachini datolo rasila an notice pidat pen office tami labang so Fuluni PWD Building Subdivision office along bangke Pini bangke ingkai dang se theklo laselabang so puthang letum Karbi Student Association Harogha Regional Committee pen bangke Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang sar la pen labang so local MEC akehai Dorsing Ronghang apanstamil letum chuningri lo labang so puthang letum prabjin pen duty ki claim clay abang phu bang phitum phan naing sai pinangi pusletum Karbi lo Charlie asong pen puthot nalitum phanang chuning rit thule thorlo athe nilitum ka thek dam lo teng pelotang te labang so ahum area lo labang so PWD Building Subdivision office nang bikok pen office na me along nat ta me sibak ke mesen IB ke thek dam long le pen tai me si ningduk me lo asi labang so engineer assistant engineer bang Bimandas po bang phubang nitum kachini lapan bang kapre public tum lang thana teng pelotang te alang li kapre asai dunia venis tame alang li ahok per bang ke lada office bang ke apor chebang nangje polos tame chonang bong long patai ni la son se alang li ladang nang chihumri chot pusli tum
kaprek public tum comment sa pen long la si labang so puthak nang le tum council hin ba tami RD pipon si alang li engineer pen chenglok labang so staff along pini setaming thaidang sono la si la hai puthak le tum prabjen pe action nang NP pon pu pusli tum karbilo charlia song harokha regional committee pen tuning ripon lo chalo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pendangni kewe gatum afika chathabdun abang phi bang phiotum tame helmet chikupe nangji puating si along ritin along pustame District Transport Officer DTO tumpen keton kelang asai pedopon bomlo laso tingsi non malom Karbi Anglong DTO kapin karating pen Motor Vehicle Inspector MVI tumpen dipurong supi pen chenglok prekja madim along keton kelang asai pedopon bomlo sonsi pini letha tame rong niang dipu along MVI at tumpen jasmet pet dangni kewe gatum helmet chikup kemala pen kenang so dalo hai hoi kelang charidun padolo kelang charidun bomahud adai kedo atuma phan chalaning than ponlo helmet kachikup vekja phan pura DTO officer ahin pen lamtar tar ponlo pini abang gerong nihang dipurong nihang along si keton kelang asai deng ponlo dangni kewe gatum helmet kachikup ke pen ajok ongdung gari kaching koi pen apran kedam nang aphai dolo lasi lai pen kopuson si kachepojok ponjima puaputhak helmet kachikup ke atuma phan khangdun pen than pare dunsi arana teng pen adai estami en ponlo lasi dangni kewe gabang phi bang phuan porta kachathabdun atumanta kaike helmet kachikupon werjia phansi MVI tum ahin pen pachini pon news text report loti ke me news Karbi Anglong जो आजिकाली जो काटी আছে যোনটো যে তো ইটো মানে অনলাইন দিছে না কেনে সিস্টেম অনলাইন পেমেন্ট কেশলেস হৈ আছে কেশলেস হৈ আছে কেশলেস কেশ লগত ইকো লেনদেন নাই কেশলেস ইটো মানে পইচাটো ক'ত যাই দিব আবার যে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের হেডত যাব তাতে কিবা কিছু একাউন্ট আছে মানে একাউন্ট আছে আমার ডিপার্টমেন্টের একাউন্ট আছে আবার হেৰি সুইপ মেচিন আছে তাত এটিএম কার্ড দিয়ে আপনি সুইপ কৰিলে এমাউন্টটো কাটি দিয়ে আচ্ছা এনে এইটো একাউন্টটো গভর্নমেন্ট রেজিস্টার গভর্নমেন্ট নামটো ক'ব পাৰিব না এইটো পৰিবহন কিবা শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা এটা হুকুম জাৰি কৰিছে যে সকলোৱে ৰাইজে যাতে হেলমেট পৰিধান কৰে আৰু নতুন বছৰত 31 ডিচেম্বৰত যাতে কোনো ধৰণৰ এক্সিডেণ্টত কোনো মানুহৰ যাতে মৃত্যু নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ এই হুকুম জাৰি কৰিছে গতিকে আমি 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা আমি অভিযান চলাই আছোঁ হেলমেট পৰিধান কৰি আৰোহী আৰু পিলিয়ন ৰাইডাৰ আৰু পিলিয়ন ৰাইডাৰ বহুত হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগিব নহ'লে জৰিমনা ভৰিব লাগিব এই অভিযান আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আৰু হুকুম নোপোৱা পৰ্যন্ত চলি থাকিব আৰু 31 ডিচেম্বৰত আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো দুৰ্ঘটনামুক্ত অসমৰ সপোন দেখিছে তাত আমি আমাৰ সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ আৰু এই অভিযান চলিয়ে থাকিব আজি ইয়াতে কি ধৰণৰ চেক কৰা হৈছে খালি আমি হেলমেট চেক কৰি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান বহুত মানে ৰাইডাৰ এণ্ড পিলিয়ন আৰু যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি হেলমেট নিপিন্ধে তেওঁৰ কিমান ফাইনটো কৰা যাব তেওঁক 1000 টকা ফাইন হ'ব প্ৰতিজনৰ না 1000 টকা ফাইন হ'ব আৰু 1 তাৰিখৰ পৰা কি Lokhiman Sangha Tiri Piamai Pen Lokhiman Sangha Soarlo Chingri Amaya Tumpen Mepi Kepadopon Mationga Cheklo ni Fain Kora ICRni Lakhain Kora Trok Dwar Baguri MSC Constituency Arlo Lakhaini Dolamara Baporam Tok Biasram Baporam Tok Bi Hongjay Amaya Long Soarlo Chingri Amaya Tumpen Ninkane Sek Piamai Kepadopon Bangso Amaya Long Ada Porpai Ketom Apora Hut Soarlo Atum Angkang thir methek Lokhiman arna mapanche hodaisi Yusia jai mek pachun ponlo La penada porphai ke bapora lompensi radamai pi cheng ponlo Bangsa jai megalong Karbi Anglong pen danglok ha kokila Arunachal Pradesh pen
atokano lokhimon aphan ke kroyarat an chetong dun si pangrum pet pen bangsori si sosia tum chetong dun bangso mailong ali sarpi aman pen sami pi anima keling pi chetong dun ali sarpi pen kaning je pon ke mithang aron jutang ke mithang se chinghon wek nang ji la pen ke phir ke thak ta chali ponang ji kapori chot puke rengone la se ka chali a hot ajada saita chali ponang ji pusi mailong lam jai pon la pen pherang ke karjo hot tame nang than don adon thu pha pangjang alui pen sami romali toran pswd officer pen kaning je pon ke penan ke do piso ke na tumta pinso ning kaning ko raga to martan levek nang ji la pen swarlo tumta ning kaning ko resiar tan le si penan do nang ji la pen penan government pen ki pi swarlo tuma panis ke ma putha galam the ta me jume sen pen jai si rada pan ning pang sampon adun thu pha pangjang alui pen sami pi tulumani hansi pi pen ta me osomar ka charlie hot azar pi sar bura tumsi chelangdun paminangji puai hoi alam pen danglo ka charlie ana paprang do nangji polam paklar kangsi kachtong arada pan aning pang sampon la pen pinia mai chepatir pi pon atuma pan ferang ke karjo ho nang ka thandun ke bangso jai me ke pachun ke bangalong hang he pin methang chepador phlupsi bangso mai ing samjin pen pachun ponlo pusi ferang ke atuma pan nang thandun lasi pini ka chetong arada phanan tambi ke joda jai mega hot lokhimona men pen ka choro pajir dunsi pini ama ing samjin pen pajot ponlo kajironga pen thomson terang loti ki minus Karbi Anglong pindeng support ini je ki phir ke thak pen kado ka ve sorlo tum stame lok charlie sorlo tum phan stame labang so ini je isimbon ki phir ke thak stame ki roi ki bu lahai stame sorlo tum ta ini je lahai claim pon pen ili la so ria market lahai chi thik pen ili tum vurenga warsai kireng ja aparman stame ili tum claim pon nai po aparmana puthak sin ili lahaya alam thesi nili pini ke thandam ji pu labang so rad phang ke thandam ni pu alam the ke lahai hen lo churi lo ale ta tela ko ni da nam kan thai ka nang le la organize la so committee lo organizing hoi pen la so pathak nang le pini kirem ki ban la son kisung pini do ikma la so pathak la nang le tum achi si ke chedang lo kisung mane ni le tum ke ikuru ping kharateng ni tum ke ningkan si pen la mati jong ni phai in kore sia ni ke la ke la so mai ke do vek lo la ke permanent mane ke do thip la ke la so posini tum ke aprang mata sa kachi sik me ka bang ke do ni tum adoban tin along rit pinya berta ga lang se gang to panik lo do me thang mi korang tu